Wenonto wakwithira nindi ukiona orobongi fuboya muno kwithira kiwatana na batu ekende to chietu nindi birenge kurikana ke kinyantukuru ni ntuko ya mubango yuagaru ya siasa na kira nindi tukeda tukimurika ntuko ruare niti na mpara iredirite kioneka kurumira bunene county ya Meru akina kinyandikuru yonde na oroboru nindi tukeda tukiara na county commissioner wa county ya Meru rakidira kinyetara kia mibango iredirika nene hidirite ka kendo tira kinyamara ke kampara kikwidira kikirwa na kyo na nende na Martin gichungi ondula akedira kiara kie mukwemwe na county commissioner na ruirwa nende utingirenda ruidira ruyukulo kainde betuza tukuma kinyakeyo ye yamara tukubanganite orobwe rwari kinde tuchetu Ntomrume kunyange kiwenda no wekire umwana wa miaka 15 akimuritira imakania kidira ka wontubo Bunge yadarakanidi gukurukia Minister Banjoke na ripoti ya konda kamiti 16 chio tungata. Abo bunge ba Meru kudurana rengi na korea gutungerwa ni Rahim ari mukarigite wo. Na kiregaro ya siasa tukeda tukumurikane ndi kinyamara Kampala Mwana yoto madhidi wa oroboru arene Maureen Komen na ngetwa Phineas Imana na Nteto Weru Thaa Imwe ikamberia thaa icho chiongwa Jemontere chemara ibakore nende kona Kyoto kya mwana ora ni wakuruba miaka 15 na ora kwirikana kunyangwa kiwendo na kinyawe kironi ntomrume ura ni muritingo wa muturi wo kuringana na mwari ura nende ni murito wa chukuru ya karia komo yati ntomrume wedirite nyanga kiantuko yonde njako achiari bateku na nyumene edira imwe kakinyumba ya mwandikio wenda kumuingira kuntuko yonde na redirite imwe ake ya kwira monto manto yake edira nende ahemura wakumaka nkoroki ni ati karikari ni endere dire gita na mbere kuma mwario ekirasi kebina na nende hekirasi kemugwanja Muchie wa mukuru mwe kuma ntura cia Kariakoma wandiaganga kirige chigombunge kia mara no Kyoto na nkinyaki bakuromba bobo nyuma ya mukuru wa miaka 45 kugwata kana kao gakari keinya na gugekiranda na gukavieteria ukauraga wona kaja kumbura ndoni ambire gucenjia ndariri ku mama gwikara gitaikaga na tumaundu twa ndona tumaundu twa tutwega mbu twekaraga mbere Niketo mdaje sibitali ndamwira sibitali aodwa idimi akora idimu gatweka mwana kwibwa kali iyo ndamwira kana umbere nane togokira ono tukoleba mamta kwa kenda ko dimanja mae atede na gina no baumira njapa muile nontole baukira murakedwa ale nja mwetererenja kwa guti tolorombo tedio Kariga kagokuru wa miaka 15 kara kathomagira nkinya cukuru ya Kariakoma gatariritie bura muthuganirwa ombire gukaumbudhukira gukaruthira na nyumani gugakururia gukaingira nyombania mugitonga wake ntugo yonthe na riritirio ria ya mbere ejire angwata era pamambateo utualio anguria arampa nyombani andisi daiba andisi bataleku Adampinga nyumbani andisi kinyaje kwa kia 6 niliandurele indi bandisi bejete anambia ntigere mamu atamburaga sokambia ate hadi kondutire uchuka atamburaga muthuro wa Karina nkinyachi aliba muchio yugo tweka mona kuthukia makinya marama abateri makiwatho gutire makinya thirikari yombete kuthukia iguru ria muthuganiru oyo mwana rodirwa idimi kwa tweka omena mimba tolwa na alingwa skani mwanka yona ni omena mimba twasokia ripoti ntomo na mwankanda kingeno moeki nayo temugwate na noka ko dietia leo ginate dikologoma ni adietia muno na mwankanda imatinda wa gutomana akiuga gate mwana atweka ate mutirianda no wamulagire leo ni onani niko tweka ate ni ntompa ko dibonto mbekaletia mwana
amwe no gwiromba ari amuci uyu kiri thirikari igukaragata mantu magwikira muthuganiru ankono nontu no akathiete na mbere kuthieteria muci na kuthieteria kana gaka ai no ngewe cukuru uno agaterero githomo muthaga kina ura kuma githagani na kina nje gocietia kiwa gorwa mwana ari orwa mwana ni weya nontu bo mwikire kana nontu bo mutera cukuru yake nontu leo ono mwana munini mwana alalo cukuru na ni cukuru alamurutire na mwanka tha ino muthaka uti munjukiria atua nto mutukinyite kuma itana ku 10 na guti utedio batutethetie nabu baro aemba ndike no bichia twana ya gicigo mbunge kia marera yonetwe na ndiki Nteto iri uria mabicha maborichi kuma kiri gicigo mbunge kia mara gukaragata na kugwata muthuganiru uyu ara na njiri ya mwanya twaraniritie na mutongoru wa borichi kiri gicigo mbunge kia mara araugite ibagwatite riboti ino ndi no abathiete na mbere na guchwana na muthuganiru uroringite kathakana ati kumenyekana arari mwanka thaino kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia mara mbitagwa Mateni Mugambi. Na mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi nireketie gukurukia marietwa yana ndi arethirite akiandikitha kwa mbere yaone ngavana Muthomi Njoki kenda batuika a minister ba mukondo ne etungatare ya ile kurukia MCA bane ndi bethirite baitikana na kiana kwithira ndi kuna kamiti 16 cia mbunge uripoti ire kwithirite kinyitha kwa mutongiri wa Baraka mbunge ne na no MC wa Magumoni Kithinji Savea. Rwaria rukonie ukurukwa kwa minista bana barabara tetwe i gavana Muthomi Njoki rugaigitwe methani ya ikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi imutongoria wa barabara ingi Kithinji Savea uranwawe MCA wa wadi ya Magumoni. Kuringana na ripoti yenu bana babu ibachonkonetwe ikamite ya worotani na baonekana bakinyanirite kuruta wira obichini nu bathuriritwe. All nominees find the provisions of Chapter 6 of the Constitution of Kenya 2010 and on leadership and integrity, which is the requirement under Section 35(3)(c) of the County Government Act 2012. In that, A, all the nominees have been cleared by the Kenya Revenue Authority, Criminal Investigation Department, Higher Education Laws Board, Current Deliverance Bureau, and the Ethics and Anti-Corruption Commission. B, all nominees have not been charged in court of law. C, the nominees do not exhibit a potential conflict of interest. Mwena ugu mbere ya kubakurukia MCA baba ibapetwe kanyaga guchunku na ripoti ino. Beatrice Kadomi, for instance, she has a vast knowledge and served in various sectors that involve water and environment. Honorable Muteni, we have worked with him. He has been our colleague in this house. He is a very serious man, especially when it comes to the staff, Honorable Speaker. They are well qualified. We believe, Mr. Speaker, with the necessary support out there, they should be able to guide our county to greater heights. We also congratulate the governor because he brought people with no questionable character. Nyuma ya rwaria ruru MCA baba bakurukia ripoti ino na urumwe ya wetigiria minister babu bambiria wira. Will as many as those with a similar opinion say aye? Aye. Will as many as those with a contrary opinion say nay? Nay. There is of it. Inkwenda ku upload His Excellency tontu bwa kuleta very vibrant people atuletera jabura kumakulia chogoria my ward and nimbijo capable kira gangavana thank you tontu bwa gutuletera antu bara bongwa ba determine kuruta wira antu have an experience katukuburomba aki bwa tonya wira ndibo bwetu gutethia ngavana kuruta wira na nkolo emwe nikanda tundeliva gantu betu ba Tharaka Nithi county timu tuduragura mtu wake wa kuruta wira kutukurukiria gavana antu bake na tomukurukiria kenda thi kuruta wira nabo wira nwaritie nabo noiyo bakaruta nabo wira tina ibakire kuruta wira uno tukona nabo gikaroni wa eke MCA baba ibakurukitie kamiti 16 cia gutetheria kiri uruti wira bwa gikaro giki irio kamiti kenda cia kurutaniria wira na ndongi mwanya mwanya cia thirikari ya county na kamiti chingi cia gutetheria kiri uthina mbere bwa wira cia MCA baba
Kamite ino cia ndongi cha ministry na hamwe na kamite ya biashara, utalii na biama bia kugaiga muthithu, kamite ya uruti wera na utongoria, kamite ya kithomo, sayansi na ubundi, kamite ya ugima, kamite ya mbeo mbithi, michetho na untwire, kamite ya ndithia na urithi bwa makojo, ya ruji na marama tuthiurukirite, ya ugendi na miako, na kamite ya minda, nyumba na mitaratara ya waki. Kamite irachinge na mwana ya utarani, ya mainya na kioto, ya kigina, ya mawatho na mitaratara, ya ukinyaniriana ya utumwa. So if it's paramount that we pass this motion so that we can get to work, so that we can put the executive in checks, so that we can work for our people, Mr. Speaker. God in his own wisdom provided for everybody in this house either to be a chair or even to be a vice chair. It does not happen in majority of the assemblies, like in Meru, like in Nairobi. Indi MCA Baba ibadhiete rutha rwa kiumia kimwe kira bakaigwe bakithomithua mantu megie wira ya gikaro giki mwanka Jumaine ya tariki 25 mweri uju. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Nyuma ya kuthirana ntuku nkai kurukite na kwa Rahim Daud na mukarigite wa ngwataniro ya bunge Bamiru nda bunge baibekite gikaro Rahim ateona kumurita utungerie nebo nabo wete Rahim edirite akedura wa remonto kiombe na atomba nende kubakinyiria mobatu yothirikarine akirinwe Rahim ogete bunge baba umudia nonto baruru yorokie narare anite nagitegi kero kirabedirite bamnenkaira kimunini wa mukanukia. Mubunge mente borgor bwana Rahim Daud urakime kidhura dhulezo ja mokariri ngwataniro ya bunge na gichongomeru parliamentary group na ndina geriome arotongere bugarurenwe na Daktari John Motunga kumaroterwa Tigania West ayete mokaririgete kumania moshemania joao John Tukwegoro baro baretikanira kumwebeberia Rahim nyume mongana jo munezo wa bunge kuga boba tinganeri mokaririgete wao amuito chemenie natwaraniria na twenda mantu ya haraka nikena tugetha twina leadership emeru na twenda kuona no ombikia gutongeria njiririku na tukirwarira tware aruo itwetikanirie nontu crime no wo tukonvinite no wo tuwipite mwanga twachemania tugwana take leadership lakini kwe mama betu batareo na number 2 kiru utongeria kwe mantu maingi muno ya ilakwa batu turailia utongeria bu bo atenete na thirikari rerikuo thirikari iko ni UNDA na kinyo tengere githi tukando kinyira thirikari iko UNDA bwega no mwanga UNDA yukio tongeria bwega by the way anchored in the leadership ya Meru ko ngwe to discuss to twariri manto ukio kirefu na twetikaniria ireka mbotethia Meru kabisa no tubra na bata to kwithira ndi chairman wa Meru bra bata ni chairman wa Meru akinyithia Meru ko hamna ku kere Rahim warugata mithi tugaruku bobo na kwithira kirigara muno aigwa we temokaririgete. Courtesy demands kwamba mjumbe wote anaitwa, anaambiwa kwa nini anabadilishwa ama ni nini imefanyika. Shori hata hatuja kaa wiki moja. Mwenye kuni propose ilikuwa ni Mheshimiwa Mutunga, Dr. Mutunga, na kuni second ilikuwa ni Mpuru Abori. Na tulifanya tukiwa wote, kwanza tulikuwa wajumbe wote, hata sio moja tu ule hakukwako. Siku hiyo ni Mheshimiwa Kirema Ngushine, lakini jana nimeona picha hata seneta wetu hakukwako. Nteto brothers na sisters Kemeru utwetu kwa no munene kirungi katugwa watu brothers na sisters na tuwitakaniria na bro twithithia twagaite bionthe kuginya Rahim akwithira ina gite kia deputy whip kinya wake de na tuwipa muno akendele tuwipora tawita kana tuwipa kana twarire man. Nafikiri wana insecurities wale walikuwa wanalalamika, lakini ni sawa, hiyo hakuna malipo. Na mimi nimechaguliwa na watu ya North Imenti kuwatetea hapa bunge, sijachaguliwa na watu 9 ama 8 kuwa chairman wao. Hawa ndio wenyewe walisema, mimi nilikuwa nimekataa because mimi sina time. Kawaida hata nilikuwa nimeambia Mheshimiwa Mutunga wakati nilichaguliwa na yeye alichaguliwa vice chair, nikamwambia wewe ndio uta deal na hizo maneno zingine zote, shori mimi niko busy na silikuwa nasikia vizuri. Otongere bobweru nabu bokaliojo Daktari John Motunga kumaroterwa Tigania West no mukarigete munini mugambirinde kiri kumaroterwa bore
Mubunge John Paul no mwandiki ara munini mubunge okoroto Muthoni Kera mubangania kana na gichongo coordinator Moses Kirima mwekikigine mubunge rotero South Dr. Shandrak Mwiti munini we mubunge rotero Gembe Dan Kere discipline master Emporo Abore whip mheshimiwa mwalimu Julius Taitomo munio Raim Daud alafu Rwangiro Elfea kana mobatu ja bunge kalambo kaire memoronga meri na modhia patron wao mheshimiwa Senator Kadhuri Muronge beshoka bakawa mwerekera na mugojo muno jo kundangwataniro ije ijojo kiri utongeria butu gwitikaniria tukaile mantera kuni Meru mbere maendeleo ya Meru ngwataniro ya Meru na twaile kinya mantera kuni Meru itaretrio nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngine Nairobi mbita Boniface Mongera. Kamiti ya mbunge ya kuthujana kuendekethia mbere ya bunge marieto ya Minister Barais William Ruto ekambere ya ngwenju matatu twetete akiamaba kamiti unende baka ukentuko idano kunga Minister Ba mauri na are mubunge wa North Raim Daud uriare kamiti ne ugete batega iramanto yonde kire muntu momwe kendene ndutira ibakutara urakwagira. Honorable members, the names of persons submitted to this House for approval to be appointed as cabinet secretaries are as follows. Kamiti ya uthulani na ya mwanya ya bunge lela talilo muthenyo wa igoro ni bunge no nene kenda ithurwe kila ithire vetting ya mawaziri bathule ni Rais William Ruto ni kwiligirwa kwithirwe kiambire kibaro kinene muthenyo mwambirio kiume tuthiete na mutaratara uju no kwiligirwa kujukia zaidi ya ntuku 10 na ala nyuma ni kamiti no ikaleta ripoti mbele ya bunge bonde kende bamealiria kumitukia kana kumilega muthenya wa umndi kamiti no ni thirwe na gikaro kia mbele gya kwariria bole mutaratara uju kethiro kithithika mubungo wa North Raim Daud ni umwe wa bunge balia balikiri kamiti no. Mkutano ya appointments committee tunaanza leo preliminaries. Hata kwanza mkutano ni saa 5 County Hall tukiwa na speaker Wetangula na tunaenda kuangalia ni aje tutafanya hiyo vetting. Tutakuwa karibu siku 10 hata weekend next week paka hata weekend hiyo inakuja tutakuwa tunakaa paka tupeane report kwa parliament wakati tunafungua. So by 27th we should have had a report and it should be debated by parliament. Abunge ba mulengo wa Azimio ni bagwetete ati bakalegana na mawaziri bale batigwituka kiuria kia integrity ile mitugo na tabia na kugweta ati bamwe bao bena magamba kotini maungumania na maunto mange nkurani matemega kulingana na mubunge Raima bunge baba no mpasi bona nilioma kile maunto maria bakugweta. Watu wengi wanaweza kusema huyu ana integrity issues, huyu anaye, lakini paka waende wafanyiwe uchambuzi ndio tunaweza kusema. So there has to be proof for that. Amuno ogura imne agwetete ati mutaratara uju kethiro wa kinauma na tompasi nomini bonde ba Rais William Ruto betoke bamwe baomba kogwa kigerio na kulega gwituka. Na vetting itakuwa free and fair. Vile majority leader amesema jana, kama mtu hafai na kama anafaa. So tutaangalia memorandums zote zile zimekuwa presented against all the candidates and for and against, na tutaitatua vizuri. Sio ati lazima CSs wale nominees wote wapite, lakini kama hakuna maneno basi hakuna sababu wasipite. Abunge babunge no nene muthenyo mndini bethire bakithiro tharwa bime biere mpaka mutaratara ujo kinye muthia na urigiro baone ati kamiti no kethiro kila ithire kiure kia integrity ile tabia na mitugo ya mawaziri baba bathure. Kamiti no turatarire tutamikurukirie tweregirete batutethia bathi bakimenya kwamba anto bathiete gukurukia cabinet ministers ministry bathiete kurugamira anto bagwetwa cabinet ministers ichiwete ndiguru ino ntiwete maendeleo mandeguru ino kuni kwenda mtu focused ni kwenda mtu wini integrity ni kwenda mtu kumeyabura thiete kuruthogo so re bathiete kuraitheria bathi bakimenya assembly kana national assembly ni ruthama to oversight
papa ndo mantu ma registration so bate kurithira muntu aretetwe kana na gufaa bata kurithira pati ni patira mtu mete bata kurithira kura mtu mete ndego rumete baso wa minister tuge no alliance kana no ambio experience yake kithomo gyake na bora karana integrity yake kana kubwira department ira neto kwenda vetting wewe haraka ndangu thirikari mbele kulita ngui ndina imani na kamiti nonto biba oshwa ni integrity kwanza according to chapter 6 niyo batumira muno kuveti antu na ningwetikia baba ina mandate ekomenya antu baba ina makosa ni baba kubudhi upelelezi na mahakama ku kamiti atumira ripoti ya kuma mahakamani na kile upelelezi bubudhi tu individuals bubonde bakubudhi wa vetting na nonto ni imani na kamiti na nera kulukire ngwetikia baturetera antu bana credibility na antu bakomba kwendia Kenya atwe wengi bali utongole bwa thirikari kuma muji munene wa Nairobi nyumbani nene ya bunge Bitantone Rangi wa Kathenya Antoni wa Kathenya no ntumane tuna kumiro no tukudatukiona akanya kakunoka indi geta kurencho kerete Nteto ingi Real IPM na ndaiba kureterete fertilizer ya Mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni bio fertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutiku inyangia mbecha chiaku. No utumira fertilizer ya Mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Nkuruki no utumira Mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria miri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kienda byomba kuria bwega na nandi no wigurira fertilizer ya Mazao Flourish kirinduka yorimi irere ya kwinagwe kugwata Nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0725 806 086 igurira Mazao Flourish narua no chonera wega Mazao Flourish mizizi yenye afya mapato maradufu ntumiri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri the Self Help Africa yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere ya kwinagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Imarisha burudani yako na Star Times. Jibambe na surprises za kipekee kwenye channel zetu za watoto, filamu za Hollywood, Nollywood na Bollywood. Upinzani unaposisimua magwiji, mabao kalikali kutoka ligi kuu ya Ulaya Bundesliga. Telenovelas moto za kuguza moyo wako. Kama ni wanyamapori au mtindo wa kimaisha, unapata zaidi kwenye Star Times kwa bei ile ile. Jiunge sasa kwenye Aerial Classic Bouquet kwa shilingi 899. Utazame zaidi ya chaneli 75 au Dish Smart Bouquet kwa shilingi 999 tu kwa zaidi ya chaneli 105 kwa siku 30. Burudani ya hali ya juu kwa bei ya furaha. Na tuchagirane ndiko kaita kamieri kathumba ikwithirite ni ndiko kurukairo kinyamara kya mpara ikithirite kioneka gutamba bonene ndene account ya Meru Thaa na kinyisiolo irimwe cha account iriro Meru bonene ni wagi bobyo kuria thirikari igichumya nende gutigira gutiwe kwithira kuya ni mpara akarino kabetite na mbere kwithira ninde bakinyelaika na bakiura kithirika nende ichumya kendo tira bate kuthangira nkurukiro ne rwaria bagaru ya siasa orwedwari
aja ni ntorene akamwerine mutwate kiragi gukugwata ugeni guku ni nthi ntheriete na bya kuria na miti miumo ya miraha iria miaka ya unyuma niyo irari utonga bunene bwa ntureje na ingi cia igembe antu na ndithia bonthe bagikindanira biria bikai kuonora na wirigiro bwa tiruju mukabungi agachumirie na kubaunia ntuku ingi na bya gwikira kanyua kinya kethira ni bikai nyami miti onthe kuma uitwiche bakuni ni mira yonthe inku nkoromba itomba utethua bia kuria Rwanda rote teko menyire kombe kia kura atu tore menya njo ichi to thukangairia kwetu kwina mpara mbura ne aurire njo ichi ete ikathukangia guntuku na nyumo ingi cia kithaka na kwina mpara enyingi kabisa nontu anaende thai bambirite nyotera skuru bate kumba wita skuru na one ukorintere iria nyingi cia kaunti ya Meru mono iria cia Nkene na kaunti Isiolo na gicigo kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Hali ya njaa kwa kaunti ya Meru kidogo iko mbaya kwa sababu katika kila sub county kuna watu ambao wanaonekana wameathirika na wanahitaji msaada wa chakula. Wakagitaga nkurukia miaka 3 na ndi ntere nyingi cia Kenya itethirite na mbura ya kung'ana na ni untu ntere iria nyingi ciirigaira mbura kiri urimi Meru ni ringikite bunene ni kiaramu giki. 3.5 million citizens in the Republic of Kenya are today severely affected by drought, not to mention livestock and other areas that are affected. Kaunti ya Meru iri imwe ya kaunti 23 iri kwirikana kwithira iri ugwatine bunene bwa mpangeje ya mpara akuwe nusu ya kariba kaunti ubari mparene na bari no batu bunene babya kuria biotethio. Twatwe nyangiu twete inya tuterete twaya tukarari nyangiu irancio tumitwa yana ukarara otaria royo rengio etotwa itukuria inya kiumye twethera inya turete ntuko ithatu ne turuwe mpara no uri ginya ntuko inya otarua utona kantu kawigira riko na nyangi ne to ginya yo kona mbia no yo ninya wani bute ndabitegereki ite ninya bya kora na ruwe utasia tu mutungi titu anti 20 yango to kuya to umeona no uri ginya nyangi tha inya utuku ukaya na njira wengo ukomiriria goita njira bije iro kore kona ikari wa biki yau yo manto yeto mani yau yeto yau ya thina ne torete piu. Kuringana na county commissioner wa kaunti ya Meru Fred Dunga ni ati antu 663 ni bagwetio uteithio babia kuri untu buria nandi akuga ni buringithitie bunene kithomo kaunti-ini iu. Hiyo idadi imeongezeka. Tunaweza sasa kuiestimate at around 600,000 kwa sasa. Na mashule nimeambiwa kwa sasa tumeidentify mashule 39. Arungamiri ba maskuru jaja nabo bakiaria ni bonanitie mbica ya ugwati buria bukunuririte kaunti iji metho bampanga ya mpara bakiuga na baria baingi kinya ni bakuremwa ni kuthoma ni kwaga bya kuria. Shule zetu zote kule chini zimeathirika sana na hata paka watoto wengine wanata kosa kuja kwa shule. So tunataka kuhimiza washikadau wote ili watusaidie ili watoto warudi kwa shule. Muno kuona mwana ukiritana kuona na mami kirasine ana baisi ndibongwa ketha tona turumara tugeta kumama na umitine ndina roje skuru ana ngukara kinyanke bakana nyegwita kunywa ruji no ntuko minya ruja ro asirita mpara ku mwana kumara mochi ati yaurite kana nyarere ampara eta skuru akatha at least ibarweri no akarira bia kura no kendomba kuata mathomo yaraba kuendelea yo kirasine na mpara muno skuru especially kire aruto barabe ya chukuru ege for one to enrollment ya ana mana mwanja ya 66 na mwanke itari turi thai baba kuya skuru batana inya mana ta baturi tena zaidi ya nusu no ndo kwa mpara bao baraba kuya bare ya thaire sio ngoba kirasine ba kwanjire kuthingia na kwe kinya break ile na indate ibadhirire kabisa. Lengo la serikali ya Kenya ni kuhakikisha kwamba watoto waende shule. Kwa hivyo mahali tunahitaji school feeding program, itabidi tuanzishe school feeding program ili watoto wawezeshwe kuenda shule. Mpareje ni tumite kaunti ya Meru ikambiria kamiti ya kurwa na mpare iria ikethirite ongeretwe ni county commissioner Ndunga. Kwa umebangwa ria bangwa narua iria kethirwa still
kamiti ria atarwa ni uria guchiaga na aru the county commissioner kamiti iria atarwa igategera manto yonthe ku make sure bia kuria biria bikeja bikethira bia kugana na bigakinyira kona cionthe cia kaunti yetu ya Meru. Nyuma ya kunyuithwa muma, Rais William Ruto na mukire na kuruguria mubango jo kweja na bia kuria biotethio nthigurune na bia kuria bibi biteng'ana buru. We have in these 50 trucks 20,000 bags of rice, 20,000 bags of beans, and assorted animal feed, together with cooking oil that will go to the various parts of our country that today are facing serious challenges of drought. Biakora bibi amwe na bubu ni umwe na kuongera kathita ntantani untu ni bika imono na wakiaria kagitene kauka kurugorio eja ni bubu Rais Ruto na ataririria mibango ira thirikari ya weri nayo ya kurwa na mpangeji ya mpara na nyumene kinya gutumiria gwitikirwa gwa mpempe cia GMO. We now have a plan of action to build on the plan that existed before so that we can efficiently and expeditiously deal with the effects of drought in the various parts of our country. Bimwe biakora bibi ni bikinyete maturene na kwamukirwa ni atongeria banteriji na bariuga bakagitio kia mbere maskuru ja mwingi kenda kuonokia ana na kithomo. Na harua tukurikia kwamukira biakora kuma kiri national government na biria tomba kuona ya bure east kunia magana jairi chia 50 kg chia mochere tuona kunia 360 chia 50 kg chia mungau bawan tuona no tukulingana ura bingana bitumba kugairwa antu bonde tugabia mbiria na gutethia ana betu maskuru so tukugabia kuria biu na njira ya maskuru tuga public schools, public primary schools chionde ichirumwe bia kureo bikai kulingana na ura bingana. Ntere imwe amwe na bubu no chieterete bia kuria bibi bia thirikari na kira gikubonokia ni bikai biria bakwewa ni antu bawendi bobwega. Wirigiro bwa Meru baba omwe na Kenya bangi ni ati mbura ekaura bwega na kuonokia nthiguru na guchokia machara kimera giki na gwita na mbere. Masindumba Ntetone cha Weru. Nonde mpanga mparaitite na mbere kwara mirakari bamwe ba Meru barabaringikite anene nana na muno aritwa bare kuringana na Jennifer Kadhure uri mutongire kiri maendeleo ya wanawake na ugete ari baba ingine ndi bakudaba kira maweta chukuru na gwitonya kingo ichi ibarwa untubirani ndi bomba kureta yubya kureo nende na kuromba thirikari edire kembere mubango yo kwari toirio pende na machukuru ya brani class bari au tuira ine kathira lakini muno ku akeja kura kana atumirwa buthuku uwo akaraukilla we musiari nonto bwa kwithirwa atiri thina ya thirare muno ro kwithirwa aringirwa mimba ni muntu kinyote kumba mutethia ata skuru uwati gwoketha wina sara musiari ni tukuromba twakwira atiri musiari menyera muno ku ina ri thina irikuo ikathira gutire thina iremeri na gutire bwarema angai kuringana na Jennifer Kadhure orane mutheteri kioto okia ana na muno kinya kwithirwa ari mwaigiki na kiri gikundi ikia maendeleo ya wanawake kaunti ya Meru aliuga ibwega chiari bathina mbere kumenyera ana abao muno igitare bathiete na mbere na kuthangikwa ane ingaragu na ana baingi batete echukuru bakithia guchwa ibaroa na ara akuga ana abaingi muno ana bare watini kinya bagwikirwa nda ana baba ingi bate skuru especially ana bare utena oba gwita ngugi uteibarwa bieku barua ni barua ne bamwe bagwita lakini uteki barua ke mono mwari kio kinyana babie ibaragire ibarua thai mwana urakuthithia akaumara geta mwari ujweta kira ewa akaewa kinya ewa shilingi 20 ata urangumu aria kana ga keki mwana u atomba gwikanira atomba kuciathora na muthako ana bauba ina mimba ibaba ringi mimba thaizi na baba ingi tukura thina tukibwana ibayetu na baraba ingi bagweta kinya sibitari ituonete kwi baba itete mimba kuringana na Kadhure untu kwingi kurabathiurukite bakithia na mbere kureithiria burathina ekari ariuga achiari bathamire mechi batiga ana abani ni mechi ana barakinya batomba kwira baraba nini ibathi cukuru na ikyo gitumi kwithiritwo kwina ana baingi batakuthi cukuru na kiromba thirikari ende yanjirie mutaratara wa kureithagia ana bia kuria cukuru wa eta mechi anto bathamire baita kuria ibarua
batiana mĩciĩ ana bau te mwana okomba kwirongeta skuru kana karia ki rikare kia ku introduce this school feeding program ote mwana gata skuru ana bonde bakaria skuru nto baketha baire ya lunch at least kinya bakaga sapa bakarogare uyo skuru baeta skuru baye bakara lunch etiumbi mbeta than thai kwithiro otebyo bye skuru no otebyo bye musi Kumegebe North Peter class Chabari Antoba kurumantere mwachia gaitikatiania muno mudara iba kudetanikira baku ibatanile tweke wande kidania wakuwata mbecha chia kurobariwa bakaraba kyande kida kwende bationeka kero computer abura Kelvin Kimadi au toachunkuruki kurubao baibare akuru kumantereshe kremu mabura ntangile na baibare bakinyitimia kire kumadhiru idhirikari baituritio na kuwa burumbe seita bakinyila untuku ndira batuire kinyamare ne na dhinene enene muno akwa aunda kwera ndo amechobwera nkoro onte ntaro makengotoreke okoro oni ontondia bange bandeke babonda lailoba ni ntwela kwandikwa na ntiona mbecha na ntona ginya ya tia corona ntono tationa ndeboria bato toitia ekore mwanja geramuke wetu geramu atore totona mbecha na bariwa dhinene ni atiba twire kwandikwa na bamadhiru idhirikari untuku indi ya kinya ntukwire kumadhiru bationekana kinya ku mitandao ne dhirikari woni nindaetere na ndaringwa mbisa ei tara weta goeta brandete rambeja chiokoro ndero inda golokoro ne computer kankori gogolo kwa ne computer ndringi mbicha na ngaranta kwa ndrenwe na no akaringwa mbicha na mbecha ntona manoto tongola jage atoandeka twata tukaibu twaite ni kamuchuta ukaitaba mwe ndabwera tere otyo toginya yonto kwale awana utotambo ginya kweta kwira to kwira moche loi keza baba te korokoro boye bwanene keza mbeju tie to kaiten mutongoria na bala ile bayonza nere ya mbecha tweto tona baikale wani nara murere tutiona to ata kweto kaiwa twaitwe kamuchuta ke tweke twikageremu na riwi romba rio muno kirimo yumbe mpuru wa buri na tungoria barabangi bomba ukumila tiati ni usiume na kuone kurubaba ukinyelwa imbese indi kende ikabagu na boka ya dhai kuina dhina nduandene uiji ndagoria mporore nwatwela ke batu atogoringara kula nokatweta atwambeza chioko yeyeta tutejiona owe kawela ilala bobweya mono kwa pio twakoringera kula mbete uchoko itone kiza tukona morungu andai tone kana tokwe totaroma kwe muna no mombe ore ko taroma mbete uwa kiza ore da mbete bala itorika nono na mbi enda oinda mboginya ko kanako otembo mboginya weta ginya kuichureria ni tolo to ngwa ntomba weta ta kankundra kwa na ginya bone botuilela tore akoro botona botokari katore wempara tora kwa kubutara ro ginya ya barwa na itoro i atoraro ya barwa na itoro no to vampara kila mtu akarara bona the ni nato aeta Nikiripotera Weru TV kumatigania East bita wake Uvin Kimathi Jamontere chero nyanja zembone tina kimakona kidikiro nyuma ya bokuro kamochare ruare kenda kukia muriyo mwendo beta kumunokia narabedira nende mututigi nara yukirwe oro nakudiko injenge obete nende nikoti bakwenda eritawadho kenda nje bedira nende ekidikura mwiri yona kenda bedira bakinenkairwa Family imwe kuma mwena wa Gitite gicigo mbunge kia Runyenje mari na gicakaiko kinene vuve ya kugira mwiri wa susu wao thiini wa 10th funeral home niguo makauvurukie no atemethira utari kuo uraverwe family ingi na mauthika nyira kundu guku tukorire cocho tuwe ria tonire cocho tuwe na twathi ku mwacari twaingira hau ithanduku-ini twathirukira twana tuwe sasa niyo tonire turori andu amwacari uyu kana uko na mamu mwingine na bari yake magokiao ni ati mwiri uria maravecagwa nduravanene na uria wao wana maritwa matiravanene na ugo makarigwa ni atia miri ino iratukanire tonore mwacari teke ore mwacari twathie kunengerwa ke twethira ke tofauti yake na mamu akwa re na njuire ndasa
na ina white ina mbwe, lakini ora ekore mundu munini wa miaka ta 50 ri vau go 60 vau go 50 60 vau na ni young sana na njuri ni mwenje na njuri ciake black ni cia black na wa irai wanginya mathi marivote police station ya Runyenje macoka mathi igotire niguo mavoe rutha rwa kuthikuria mwiri wao kuria urathikitwe niguo mathi makauthike kwao no ate makinya igotire matinethira njanji kwa uguo kwaga mathi igotire ria Embu mucie andu matindire metererete mwiri nginyagia kivwae na varia utanakinya maria irio iria irarugitwe na menuka gweterera makave wa muthenya wingi wa mathiko. Kari evatero gukorwa keen when it comes to ino issue ya kuthii kugira miri tondu riu already ne twatonya rose thaino tuvatero gukorwa tukithiriri thaino nginyagi thaino bado case twanyumu in the court tugia kutonda tumenya atiriri mwiri uyu ni tukuthie ni wa kuthii kurua tuthikio munthi. Guku munini wa county commissioner wa county ya Embu mwena wa Runyenje niwe Jane Waruinge akivoyaga family iria ciingi iravurukia endwa ao vamwe na aruti wira a mochari ngurani gukorwa mari metho makiria niguo gikota giki gitigekike ringi kuhamasisha public ya kwamba wakati wanaenda kuchukua mwili wao waweze kutazama kwanza ili wahakikishe kwamba ni mwili ambao wanastahili kuzika, na pia kwa management ya hospitali ama ya mortuary wawe waangalifu ili kusitokee confusion kama hiyo wakati mwingine. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita warita mwaniki wa musiri. Na iruare kiri ntuko ya kongwera metho muturene yumuntu akaribore ituninde gochumiria kwa kainge kenda kwithira bakenda kumetho yo mnobara ninde baina thina kenda kurigeria kura kumetho kabano counter mero kera mwangaza nikinyetie ninde ntere cherwiri kenda kulikithia ntuko ina bakari badara kanithi bakyaje motungata yo theri ya metho ndeni ya chibitare ya chuka. nikiri mambura ja gukungwira ntuko ya metho kunthe gurune kana wenda wa undicite ndi jara ja kugitiri cibitari ya famu andi na rwira rwarera na kwimbiro ne atongere kathomba amwe na ataramba metho na aje kathomba gutegwa metho jao na kwamukira utungata na aranga vana wa Meru jawekera mwangazo ro kuri mugeni wa giteo mambura na jau agwetete ati kaunti ya Meru agikwina antu ngiri nyanya bate kuona buru kuringana na ataramu akiuria antu guciumiria na gutegwa metho jao ni kenda kwamukira utungata na kwebera thina eje Meru twena antu ngiri nyanya bate kuona kapisa be mundune ngiri nyanya ni antu baba ingi muno be Meru aki na ndi governor wenu ndiuge sabule ule kongereka na bauga njere kurega kuongereka sabule rere ngiri nyanya gutweka antu bate kuona mathina jaingia bwambere bauga mtu natega gwe metho jawe kagita kwa kagita na mutaramu umwe metho timenyaje na thina nontu jatigija thimo rimwe nku iga process na ndi mutaramu uga antu ibetage bagategwa metho igita kwegita ketheiri mwaka rimwe kinya tho metho yatikugwo murimo kinya ketho jatiguita roji ugeta cibitari ugakaro gitega ugachekwa nikagite ne karenga vana kawira mwangaza uraugite ate akagotanira na partners bangi mwanya nikenda kureta utethio na gukire goma mwere kaunti ya Meru augite ntukwinka isejete agatigira cibitari rite na ndawa kaunti ya Meru cionthe ni kuuneka na akari kwambira kwamukira utungata bate kuthangika gwita kuraja pananda gotejia apiriton yotejia imbie gunjivi Ibieku Otege ntogeko Yemte Ebora boka kore Nubwera wa lakini nande gavana ni mama kujotongeria ne kabukero boka kore kaire teni sauti yenu ndienda gutigira ndawa ikwenda uko chikumana na kire gigutumio kuona ndene morio moitire jakandire thire obisi yegerie kuruo ubo mukuruo ya thira Otege okwe kuko obisi neu bara rere bakuraniria mukuru ethire kariu
lakini ande ana baba betu bakurukia budget tukona mbesa na mbesa usiambie kwa masibitali zetu kwa hiyo tuko inkai kinyame sare ithene rutere rungi kaunti ya Tharaka Nithi mamburo jaja njagitikite na ara kuringana na mwarekira wa mweri kaunti iu ni ati kwa igitara miaka 2 na ndi ajingiri na magana jairi ni bonoketwe batatu igatumumu nyuma yao kugwata thina cia metho indi kwamukira utungata. Twina mandaktari a metho ive specialist ophthalmologist, twina Chuka River Hospital na Marimando Hospital, na via twina daktari engi aria matathagiria mandaktari acio thiini wa thibitari cietu. Kwoguo thibitari ya Chuka na Marimand ina free French eye clinic iria operataga wa muthenya kwambiria Jumatatu mpaka Njuma. Timu ya metho negendaga wa sub-county kuruthira operation thiini wa thibitari cietu cia the center and dispensaries. Ni maruthagirwa operation thiini wa Chuka Hospital kana Marimando Hospital. Shida ambayo tunaona sana sana ya watu wadogo ni allergy. Allergy inakuja kujikuna kwa macho kuwa nyekundu, kutoa machozi hivi. Na sasa ndio tunasema mtu akisikia kama kuna hizo shida unakuja tuna confirm kama ni allergy, alafu tunakuambia vile utaangalia environment, kwa sababu allergy sana sana inaletwa na vitu ambavyo ziko kwa environment yetu, yani kwa mazingira yetu. Ndathijirwe Mbukoni Health Center na thaa ino tukuga umetho makwa ni mega pio tondu twarutira wira mwega mandagitari metu na twacokia ngatho kuri mo. Ni una thinjio tariki 22 mari maru monthe metho maurite monthe na nkuthinjwa kijo mundi ntwaga nkono wega muno na kera muno. Ngiripotera Weru TV kuma famu ruire rwa rera gisone kebore mbeta mawira kerigia na kuma Nteto mawira kirigana tukuthatukekera gatanta kirende chietu cha Weru Thaa Imwe ndi wethrogeta kure no ntunyumeka itakati kure ni ndi tukuthathuika kiemo kwa mumwanko bichinde cha county commissioner wa county ya Meru na raba kitaba kiara kina Martin Gichungio ndula mwantu yege mpara ledrete kioneka muno kwinyelia na ndi ya Meru na Kenya onde muneto madidi ya ukari Maureen Komen and Geto Phineas Imana.